Rre o fitlhilwe ka matlhatso yo o latelang. Ntleng le go diega, ke ne ka ikgata motlhala ka boela India ka ke ne ke setse ka dikgwedi tse 6 fela pele ga ke fetsa kwa India University. Kutlobotlhoko e ke neng ke e utlwa mo lentsweng la ga mme fa re bua ka WhatsApp mo mogaleng wa letheka e ne e ntlhaba mo pelong. Ke swabisitswe ke go utlwa a mpolelela ka fa bahiri ba gagwe ba mo latlhileng morago ga gore a tlhagelelwe ke kotsi kwa mmerekong. Ka lesego, kgwebo e ne e tsweletse e dira sentle ka mo solofetsa fa ke tla tswelela ke mo thusa go thiba fa go dutlang teng. E ne a re dikgwedi di ntse di tsweletse ka ineela ka iphitlhela ke buletse Patience mo kgwebong ya me e le molekane ka nna ebile ke mmuletse le mo pelong ya me. Go mmaya matlho go ne go feketsa botlhoko jwa go latlhegelwa ke rre. Fa e ne e ka bo e se ka ene le modiri, ga ke itse gore nka bo ke bolwantshitse jang botlhoko jo. Tsala ya me e ne e sa rate go tswa le rona ka a ne a sena wa gagwe mo kapelo. Ke gore wa rata go ntshwarisa ke re cinnamon snacks. A mpotsa nako nngwe ke laela motho wa me ka tladi mothwana re sena go baakanyetsa tlhatlhobo nngwe ya makgaolakgang ka boraro jwa rona. Ka mo rotloetsa ka go mo raya ke re, mods. One day is one day, my boy. Lentswe re ne re sa tlhole re tsaya nako e ntsi re le mmogo, ke ne ke dira ka bojotlhe gore fa ke bone nakwana ke itlose bodutu le morwa rraake. Morago ga go fetsa kwa India University, ke ne ka tsaya tshwetso ya go sala le Patience fa modiri a boela Botswana. Sa bofelo ke se mo raya pele ga a namela sefofane e ne e le gore, o ska tshwenyega mfanaka, I'll see you soon. Ebile nako e mponang ke tla bo ke thuba mo nyebenyebeng. Ke ne ka mo kopa gore a name a ntlhokomeletse mme le barwa rraake ka mo solofetsa fa ke tla nna ke mo tshwara ka wa letheka. Go ne ga feta ngwaga mme dilo tsa simolola go fetoga. Dibuka tsa kgwebo di ne di fokola ke sa itse kwa madi a mangwe a tsenang teng. Fa ke botsa moratiwa ka kgang ka e ne e le ene yo lebaganeng le dibuka, a shagala a ntha a re, ema pele e le gore ga o ntshepe. Fa e le gore ga o ntshepe rra a re le se sengwe le sengwe gone jaana wa nkutlwa. Ya bo e le la bofelo re bua ka kgang eo. Ga e sala nako eo dilo tsa fetoga. Patience o ne a reka dilwana tsa mabono a tsamaya meletlo ya bosigo a ntlogela kwa ga gagwe a re ka gore go laleditswene a le nosi. Se se ne se sa ntshwenye ka re kopane ntse e le motho yoo. Ke ne ke tshwenngwa ke gore kgwebo ya rona e ne e sa tlhole e dira letseno le le popota jaaka pele. Se se neng se sa nthobatse ne e le gore ke ne ke sa tlhole ke kgona go romela madi kwa gae. Ke tlhabua ke ditlhong tsa go tlhalosetsa mme gore matsapa di a tsaya kae. Ke belaela fa tsala ya me modiri a ne a buela mo pelong a re, fa ngwana a lelela legodu o le moneye. Fa re le mo mogaleng ke mo tlhalosetsa seemo, e re a le ka go ntsibosa ka bo ke mmolelela fa wa me motho a ka seke a ntsenye mo dipharagobeng. Ke lemogile go le thari gore motho wa me o mpeile bobi mo matlhong. Ngwaga yo o latelang, dilo tsa tsaya phekelo e sele. Ga ke a akanya ka letsatsi lepe gore ke ka anetswa dipudi ke mokapelo wa me. Jo, Patience o ne a ntlhala mme ka fitlhela a itseetse madi a kgwebo le ntswa ke ne ke sa kgone go bona kwa ileng teng. Ka simolola go ipotsa gore go ne go diragala eng kwa meletlong e a neng a e tsamaya masigo. Ko teng o ne a ntse a nkepela lebitla le batho ba gagwe. Dilalome mmogo. E le ruri bosigo ga borone nta. Ka ke ne ke itsalantse le bangwe ba re neng re tsena le bone kwa India University, ke ne ka leletsa mongwe ka mo kopa thuso ya boroko le go batla kwa Patience a tseneng teng le madi a me. Ka nako e, ke ne ke sena le faele thebe yo nka mo romelang mme. Le go bua ka mogala wa letheka go ne go pala ka ke ne ke sa batle go epega thaba e tlhotsa.